Selamat pagi bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ay maijalohita rikapan siganu pari bata bani panorang sugot nerion. Pasada hita hurta mertongko mahita. Puji-pujian terima kasih isombahkon urnami hubamu Tuhan. Malas urnami bani panorang sogoton. Mamilangi ganup liar layakmu. Na ijalohon hanami ari lopus ari. Bani pandorang sogoton pe nasiol ipukah kanami horja nami. Pasu ham hanami. Usihon hampar guguh na humbamu. Asisa ganjang nyarion. Tetap nani horjahon nami. Iparomban hanami ubani harusuk diumu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongko namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijabe na siya marian bani panorang sugot nerion, nabo isisehan nami marhite di channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sugoton Rabu, tanggal 8 Februari tahun 2020, ay matersurat bani buku Yohanes 3 ayat 21, nama katahon sonon. Tapi nama korjahon hasit tongan ini. Ijupah kondo naliharin asetalar horja ni ay ibagas nebatado ihorjahon ay hataon ay ma na ipadas Tuhan Yesus hubani Nicodemus sahalak pangituay ni halak Yahudi na ija bani sada borngin roh majupahkon Tuhan Yesus. Marhitehon ni parhoni ay Nicodemus sihol patalarhon. Ubani buy halak bahasa sahalak parise PHP na betul-betul menulak Tuhan Yesus. Sahalak parise na pentarpe sirsir do HP ni paturuh diri ni lahoroh marsombah hubani Tuhan Yesus. Totu ay mahalani dumma jatuh cinta ia hubani Tuhan Yesus. Jatuh cinta on ma na mengujur ia. Jatuh cinta on ma na mabubai ia. Maningon do jupah konon ni Tuhan Yesus. Marhitehon ni pilihan ni ay marlegan ia umbani halak parise nalegan Nicodemus doma manutuhon nasib ni sandiri. Ay maase bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ihatahon Tuhan Yesus do. Bahasa aha na ihorjahon si Nicodemus ay makorjahon hasitongan. Hasitongan na adong ibagas Tuhan Yesus, na adong ibagas hadirion ni Tuhan Yesus. Ay mahumasi bapainang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Marhitegon ni namasa ba ni si Nicodemus on, uido itidah kita ibagas parguluhan. Sangga ipilih kita porsaya hubani Tuhan Yesus, na berarti do ay kita memilih bahasa ibutuh kita do nasitong jana sirsir kita makorjahon nasitong. Agepi bani kenyataan ibagas parguluhan tasigano pari. Buido halak amboto bahasa nani horjahon ni salah ilobe-lobe ni Tuhan. Tapi tetap do ia manulak Tuhan Yesus. Iboto do namin bahasa Tuhan Yesus roh dunia on. Laho paluakon colma pardosa. Jangan iboto do colma pardosa ia. Tapi itulak do Tuhan Yesus. Ulang manamin jupah ibagas parguluhan tasigano pare. Ase maningon do hapeni ipatalar hita. Iboto kita Yesus roh dunia on. Yesus do panondang ni dunia on. Roh mahita hubani panondang ini. Maningon do hapeni iparomban hita. Ahana ibotoh kita pakon
ni horcahonta. Anggo ibotoh kita do Tuhan Yesus panondang ni dunia on. Roh mahita hubani Tuhan Yesus ase isondangi parguluhanta, ase lihar parguluhanta. Jana barang ahape nani horcahonta ibagas na lihar, nani horcahonta doai ibagas na ibata. Jana anggolang rahita roh hubani Tuhan Yesus porini pe pangahapta ibagas na lihar ihorjahon hita horjata ai sasitongni ibagas hagulapan do hita. Jana porini pe nini uhurta sukup ma malas ni hurta ai, sukup ma na adong banta ai, laho pamalas uhurta. Sadokah lang roh kita hubani Tuhan Yesus, sadokah lang persaya kita hubani Tuhan Yesus. Sedo malas ni hur nasitong nadong banta ai. Halani bita ibagas Tuhan Yesus luhasa jumpa kita malas niuhur nasitong. Jana anggoni nihurta nado pitor maguluhta tapi lang sayang kita hubani Tuhan Yesus sasitong hapitoron ta ay mahapitoron mangihukon pikiranta sandiri. Tapi anggo ijalo hita do Tuhan Yesus, ihaporsayai hita Tuhan Yesus, jana ijalo hita Tuhan Yesus gabe si pambubay ibagas guluta na monorangi apa pikiranta sa sitong ni hita do mamardalan ibagas hapitoron. Halani ay sagala horjata nani horjahonta ibagas na ibata taridah doay talar doay marhitehon ni na manjalo jana makaporsayai Tuhan Yesus. Alani ay barang ahape nani horcahonta sa ganjang niarion. Parlobe ma ijalo hita Yesus, parlobe ma roh kita hubani Tuhan Yesus ase iya matongon na manundangi hawuronta ase totap haganupan na ni horjahonta ay ma nanarusukon ni naibata. Amen martonggo mahita. Ajare ham hanami tongtong bapa ase ibagas guluh namion sedo ahan na ibagas uhur nami, sedo ahan na ibagas pikiran nami, sedo ahan na gabi harosuh niur nami nani horjahon nami. Tapi ramahan nami tongon Tuhan songon sini Nikodemus in patoru uhur nami, patoru hadirion nami, jana tarolos mahanami roh hubamu ase ham matongon Tuhan na manondangi kuluk nami. Jana labit itandahan nami matongon holong ni hurmo na bagalin marhitihon ni na icalo hanami jana ihaholongi hanami ham Tuhan bani ganup lahuan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Waras bataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon totap na isurahon hita, na ihorcahon hita, na iparaya kita sadari on talar mahorjata ay ilobe-lobe ni bata sonay age ilobe-lobe niya somanjolma halani ihorcahon hita ibagas Jesus Kristus nagabi panondang bata. Shalom.